Hindi nagbilang. Okay, naimbag. Kanuli may karabiti amin karuba kadagiti 12 nga online na pagbita apan opening. We have 12 viewers as of this 25. moment. 25 nga dagos. Ket 29. Letting road. 38. Letting road man na po ti pagayam yung Manong June Seriales sa the world. Babalut, ha? Umagit na babalo sa Anong aral Ni Apo Gustilaw. Okay, da kami orti for decade duo. Apo nga mangtad basit nga ragragsak bayat tintay pa nagpapatang. Bayat ti pa nagtawag yung kada kami. Ayan. Tondamdama. Tondamdama. Ayan. Tawagan nyo lang nga po ni John Mark. Kadagiti online na dedication show. Ket iti damag tayo. No, agitdan nga dumawat. Dagiti dua anak patag ken ka ni inang mo ken nilakay mo wenno ni bakit mo iti kwarta sinno iti umun-una nga ikaw kata Nako na da. kata kita man kata ko na kiti nag-comment karo ba nagaduda nga dagusan itoy keta adu pa dita. Ayan, dagiti mayat nga sumong bata po, just kiin ako. Kaya dagiti kahit na tumawag, ito lang ako kini John Mark. Ito account ni John Mark. Kaya kung nanisita del gamondoy, it depends upon the situation. Mahal ko ang ina ko dahil siya ang nagdala sa akin sa sinapupunan niya. Kaya utang na loob ko sa kanyang buhay ko sa kanya. Pero kung asawa ko ang nangailangan at emergency, of course, asawa ko because that's emergency nga kunana. Kung naman mo may Prince Kando Corpus, ay maya day taapo, kapidwa. Sa bali mo taawag na nga karuba, kapidwa. Nang runa, kas kadagiti padak nga OFW, buat anan to kati sumba na itamdama. Kaya siyempre kaadwanan, ni inang dakanote kandakas kumakinikab sa Adarlina de Lupang, ni Sheena Mauricio Gikate ay imbaglangan ta in pulang kon tay salbag nga lalaki ko nana ni so nga ni parents natin, na kanong ikan, no agit nandang nga dumawat. Siyempre, no, dumawat hila kayo mo, impulang mo lang rin, dumawat pa ikampay, haanan. Kunamit ni Celine Rahan Milianes. Kunamit ni nanang ko kuya, ha. Man, okay ha. Ni Luz Viminda Villatema ko naman, hello, good evening. Ay, mayat, adatan, maminsan, umuna ni Inang, santo asawa. Maminsan, asawa mo at santo ni Inang. Kuna naman ni Luz Viminda Villatema. Kat ni Belinda. Ano? Villatema ba? Villatema. Ikaw na naman ni Belinda de la Cruz. Depende ti pag-usaranda no sino ti mas makin kasapulan iso ti umuna. Wa nagpaiso mo aya. No na magkasapulan pa di may isa, di pala may isa. Kasama, thank you kadagiti mong bat ni Raynette Bascos Lopez. Monitor. Monitor. And Josie Palma de Guzman ni Inang Karuba ko na naman ni Los Minda Villate Manalpasan. Balinswek kita na panawan. Unandan tayo asawa ngam ni Inang lalo no ti anak kat lalaki. Para di asawa amin ang lipatan dali Inang kasi kaasipay. Kuna na. Bless ang mga anak na din, nakakalimutan ang mga magulang. Kapsot na boses mo. Lalot mga seniors na. Man, kit ko na naman iwan ng Esther Calibuso, iti Smart Gonzaga Cagayan. Nagawi din ton. Dandanin. Ayan. Di ka mo pa actually ti pakasarda. Laka. Nalipatak. Damo ko 28. Kabaw. Okay, kun na, saan ko nga Saan akong nagpanunot ading ni niinang ko kun ako na. Siyempre awamot nila kainan. Napamot ti sa baling balayan. Okay. Yung booking mo. Ni Rolin Mariano, good eve. God bless ko na lang mat. Tuwing agpadala ak mga idol haan nga balin nga awanti naganak ko. Ika nga ikanisuda hanggang kayak. Utang ko kanyada no apay addak ti lubong. Kuna naman ni Marites Marquez. Ako na naman ni MCQ Naba. Depende pag-usaranda akaruban no para iti anak. Matlang akat mabalin nga gudwa. Tatap no awan.
Sagsakit tinakamda nga dua no anya ti adda may paay so ti ited karuba. Wen, kat ko na naman ni Manang Eileen Flora, ni inang ko ading, gabuken inang ko, adda ak atao. Adda isunaan ng tartarabi kanya kiti inak panagdakal. May sani inang ko ket saan Nga isunan masukatan. nga masukatan. Ko naman ni Ronnie Lee Busto Balot, parehong wala ng nanay. Karuba. But if I ask, what's my opinion on this? Sabay yan, equally. Hashtag Equal. love sila para everybody happy. Kita amat. And of course, ni ading ni Angie, kung na Angie Ragual, iti Hong Kong, depende ti sitwasyon kuya, ket no, anati pakausaran na. No talaga kailangan da adwa, ay kat pagbingayag isuda. Naimbag nga rabi, kaaruba ko na ni ading G. Remy Bueno ni Angie Ragual. And of course, good evening apo kadagita dita Mongkok ka Hong Kong nga itatepay nga agur-uray iting kampanag Facebook Live ni Kabagis Minda Almerol. Nanti Josephine Valdez, Auntie Ella Martin, ni Ate Maya Corpus ba? Wow, talaga memorize. Kini Lola. Nalipata man tinagan ni Lola agur kaam. Tong swang maote. Maute. Traote siya! Ayan. And of course, Rodi, palireaksyon ko na para kanya karuba, una ak ni nanang ko, ngem na nilakay ko. No abay, syempre, ni nanang ko ti, ato ti rigrigat na kanya, mula adda ak day tiyan na, ingana nga nagasawa ak. Kasapulan mo nga, subadak, dagiti anos kan ayat na kanya. Wow. Dagiti launay. And narisa palima agpal sa apostol, depende sa sitwasyon. No, pangusaran dati katad, ang dawatin daday, talaang matupin yung karuba. Kaya naman ang Tinelli Mariano, ay agiyaman ang karuba, ni inang ko una taisot ng tadbiyag ko. No, apayada kita nga lubong, ay ita, dati nga lubong, no talaga, nga kailangan mo't asak, pagsabay kita nga duwa, lalo doon damot anak min. Wow. And Kati Sumawang Ramos, good evening Kuya, June na natin JM. Mas unaik ni nanang ko, ta, noowan suna, awana ma dito'y lubong. Ket, te asawak, amok, maawatan naman siguro. Akyamanak, Ken, God bless po. I greet you man nagiti Tagalalo Cagayan na imbag nga rabiida amin o Tagalalo Cagayan from Kati Sumawang Ramos. And Laila Biagtan Carol says here, Nanay ko mga sir, apay, nasawa anak ko man nilakay ko no awanda. Pay so mata. And good evening kini Novelina Asuncion Kabat, kini LCP Porat, ket kuna namat ni LCP Porat, ket madimot Dumadawat ni kay ko karuba iso nga ni inang kulatan ti monthly nga ikak. Depende di sitwasyon kuna naman ni Manong Alex sa Batakan at Dukol iti Nueva Vizcaya. Ngem no mading emergency ti pakasapulan daka akat ni inang ko pay laeng ata ni inang ko awan trabaho na kani bakit ko adamo trabaho na. Joel Bike Joel Bike Tech, data di mekaniko kiti di motor ko. Dahil pangrabim Pops Joel. Sabay latan tapno awan teriri ko na naman. And apo ni kapsat nga June na kiban bonus ko na naman para kanyak dumawat ken haan ni inanang ko ikaklatatapno ti kasta kamarik nanang mo ti patpatig mi ni nanang mi haan lang nga ni lakay mo ti ikam na naman ni asa ko na ni June kiban bonus eta jehong ko lang. And nilakay ko kuna ni Liana de la Cruz Esteban. And this time dagiti matapos imong bat iti Facebook Live nga makasakbayan ti teta may sabi apo nga sunata ti isagot mi kada kayo mangipaduyak-yak apo ti panagayat tayo kadagiti naganak tayo. Nanang kong ay ayatanak ug-ugbaen nakidi basitak baro kunat pagsad sa dagak ayat na lang ang mabiyagak ni nanang ko ay ayatanak ug-ugbaen nakidi basitak baro kunat pagsad sa dagak ayat na lang ang mabiyagak naragsak til daw ni nanang
Nay anak ti bulan ti Mayo, pinaglalang tuti kay kayo, ken sabsabong ado. And with that piece, amo tayo mutan siguro no sinuti nasken ken kang runaan nga maikan ni kadi asawa wenno ni inang ket kunana nga rod ni nanang ko ay ayatan na iso nga ngam iti sitwasyon mi met apo nga agasawa kini bakit ko ni mother ko haan nga sakti pangibagaan na ti kwarta nasa isayaat no ni bakit ko ti pagibagaan na Budget officer. Siyempre, babae tayo gigigim ti kwarta ken kasla unfair no siya ti pangibagaan na anak ko ikan na man iti kwarta or ngamahan ko na puutan ni nanay ko nga dimawat ti kwarta iti sa una bumulodak ti kwarta kadi iso nga kadagiti nagandak matapo nga dumdum nga gitatang kanito kasayaatan na haan nga dadji anak yo apo ti pagdawatan yo daytay manugang yo iso ti agdesisyon iso da nga agasawa ti agdesisyon dita ngaro dagiti simong bata anak ko Puro shout out kada ko mo dito. Richard Martirez Marcos na bagrabi tayo karoba batiin na kami man magbibuya kuno na bagrabi iyo Richard Martirez Marcos kuno man ni Mindaluz Castilla watching from Hong Kong manong kuno naman ni Ate Christine Cayetano Kalugay na bagrabi kanya yung ating GM kana Uncle June Tiro karoba yes love it atangakan tayo kuno ni Antinelli Mariano Hi, Dad and JM, good eve. Siyak gamin no, da padalak nga kwarta kalakay ko. Adda nga dati kwarta ni nanang kon, orehan nga dumawat. That's all, thank you. Janet from Taiwan. Ang pay mo si mong ba na eh. Okay, this time, Panga-asi, about subong bat kayo niya. Ayan, with this piece. Hello, ading Johanna K. Lucas Bukag of Quirino, Isabela. Kanakan ni Mayora, dayta. Amo man. Anta, idi las nga nagtugtog taman dyan dan titriningan kada dyan manon. Wow. Nagbuya da manon. Kita man lang. Hamo mga padpadaanan. Madimat. Tata lang nga nakita nga nga nagbuyan eh. Oh. Panaman ni Randy Walat Garcia. Aha. Unag dyan sa wag tayo nakakaidak naa. Naa. God bless Karuba watching live here in Italy. Italy. Oh, kita man lang. Kanamat ni Ate Annabel Ramos ni inang ko kuna namat. Wow, nagpintas takinan tayo. Naglalain kayo mga sir. Wow, thank you po. Nakaluwaak nga nakangag ka nagbibuya. Wow. Yes. Actually, it wasn't recorded. Apo dito nga sonata. Ket nasusurok lang, hindi ubingak pa yung basit. Di ka mo no nagapuan na dito nga sonata. Pero timatak nga min apo iti panunod ko dito nga kanta. Kanaman ni Renz Pasqua pagtakunan. Manong jay manugang daket in sublikon. Iso nga awan tila kay kon nga dumawat kuna naman. Dahil tagatarigat na tapay gisubli kayo apo. Awan ti mamagsina iti agasawa apo nga pinagtipon ni apo. Unuhan nga ni apo motlaang dahil ako mga ti panunutan nyo. Kuna ni Henry Domingo sir iya pa nyo mamuta video kita kan tayo. Sir ado gamin mangsapul kan tayo. Thanks sir Apo. Di ba dati kan tayo di video kayo? Dansa pero dagiti kaadwan ngamin apo at awan pa iti contact me on how are we going to put our song into video. Okay. We don't have the authority. The power, the warpa. Well, that pet malu. Nga madati illegal apo nga may kabel ti kantami iti video. Okay. Ngaro da may sabi apo nga sonata para kadagiti kadwa tayo iti makayayat apo tintirot lubong amin nga Pilipino. An nga ta makapiright? Ayan. Your feelings coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. I
is clear, it's because you're here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me the things are not the same. In the leaves of the trees and the touch of the breeze, there's a bliss and sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are near. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Everybody clap your hands. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find it's the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Kaya nang sawan karo ba, iti ayat nga talaga, iso ti mangitan o kadatayu, iti kangatuwa na paset iti lubong. Your loves put me on the top of the world nga kunana. Awanan sa balin apo nga maka, ano ti pantayan? Awanan ti kasayaatan nga ba nagsilubong nuhang at iti panag-iinayat tayo. Oh, your loves put me on the top of the world nga kunana. Pet malu. Pet maru datang talaga. Oh. Kanaman ni Kone agkawali Bergonya na bagarabita aming karuban no siyak ket ni inang ko nga may kakmatlatan nilakay ko. Lalo no iserbina ti para anak mi. Dahil talang idol ket kuman nga kablawan dagiti pamilyak ti barangay San Pedro Rojas. Kan kasta dagiti batchmate ko ti RMAIS Rojas Group 85. God bless you both mga idol. Watching from Jordan. Kanaman ni anti niya gaylang talan predikala na bangrabi yung manang John at ading JM ni nang kota nasubadak mo tiyan anos na nga nagaw-awir kanyak dubing nakkan ura ita iso pay lagaw awir tay anak ko. Wow. Saka di mo daw dawat nila kay ko kanila kay ko mangted kini inang ko. Wow. Kuna ni ating nga Ninya Gail gaylang antalan predikala. Predikala. Okay, please do like and share our videos karo batap no mo tayo. And of course, my ating beloved Venus Fivi Mendaros of Singapore nga taga Pangasinan kuna na pinulan latangay ikak ni mother ko kuya aawan labas na ako nagkinilakay ko habang addaak ditoy saan nga mabalin nga madik ikan naganak ko allowance da ayos met latakeng niya na ay kat on the first place ading panakita kinilakay mo kat na anos mga talaga urehang nga si kasiguro ti mangted kin ni mother mo isuna ti mangted kin ni nanay mo ayan takad kadwa dalat tangarod matijay And of course, Josie Tolentino Escobar is watching, and good evening to you. Kinimanang Fel Valiente, ko naman na friend Passion Rombawa, and Ruby Ann Manzano, Doritan, na imbang Rabiyo Karuba, watching from New York. Wow, stop spreading the news. Kuna na dyan. New York. And Buridek Nak Virgo, kanyak awan at pay asawak, Karuba, isungan ni inang ko pay laang pangtidak kwarta. Watching from Riyadh, Buridek Nak Virgo. Ado pa kasano ti tumawag kanya Yosel. Damdama apo ti calling. Yan, Number. mangted kami ti sign. Ito lang apo self Account ko. Account ni John Mark JM Pastor kuna na apo. Pero kanyon friend request yo isunan na tapno makatawag kayo. And agkanta kayo pa yung arod karuba tapno mailiw-liwa ti dumdum nga ken mangbubuya. Okay?
Thank you. Kung ano po, di maka-ora dito kapsat tayon. Orayak ni inang ko, karubata. No awan ni inang ko, awan ako mamat ditoy. God bless. See you soon, Manong, at JM Crush ni Ella Pusole Mendoza. Okay, ano pwede kita dumam? Biro Yun eh, ko apa yung nakapsot talaga matam? With action talaga kung ano naman niya. Nadya kan tatatay. Para kinilola, haha, malagip ko dahi tayo din haranay usuna kay kaya't nalang unay. Kung ano Auntie Ella Martin. Ngarod, may sabi nga sunata abo, haan man ang Ilocano. Sabi nga eh. Iti pagtutungtungan tayo ngarod, kat ayat, iti may sakin maisa. As it rains of rain, red roses still, I'll see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Basta gaya mo yan. Sige man, this thing. As the skies are blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Yo, world. basta. Ako, ganda ka mo. Di ka mati eh. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, Na. watching them grow. They learn how much more than they'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Right. Apo kasla alat di Sesame Street. Kasla po ni Kiko Matching na boses mo. Okay, for those who want to Kiko Matching. Kiko mati. Ampay na eh, mati pa yung nagko na yun. Imulat ang mata. Kanina sa batibot ko na. Ito Kiko Matching. Yung saksat mo na ito. Ayan, mabalinan na po tumawag for your online greetings. Kita apo. Kumantatan ti Ilocano kalpasan nga tumawag. Yeah. Nilakay ko sa naitad kininang ko. Tadinan kaya apan bangko Kuya and Balong JM from Auntie Sonia Castillo, Santiago. Na video call mo. Audio call lang. Ayan, mabalinan na po ti tumawag. Ayun. Eto, may tumatawag na. Sige. Go ahead. And our first caller. Yes, itig mo ka dito. Okay, good evening. Good afternoon. Hello. Madi magsao. Hello. Yo. Ayan, hello. Naku, dito. Hello, Auntie Josie Tolentino Escobar. How are you? Fine, thank you, Manu. Ayan, sinong orda kiti kablaawa, may tatang rabi. Kadla. Kadla. Fine, thank you, Manu. Hindi man naawatan antay. Ayan. Man, remember ni Hong Kong chapter. Hong Kong chapter and? Kadlawak man. Hanap. Nakapsat signal mo antay. Hong Kong chapter.
Kablawon na kano ti FDD Hong Kong chapter. Well, unay nga maawatan, kabsat. Medyo Gamin ha. sidig mo ba si Texa? Oo. Ngarod na kapsot. Ayan, padasam din makiday. Sala magandang betugtog. Ayan, nga Rod, sino ito na mga patulodan ti kwarta ni kadinanang mo? Ano nilakay mo? Kada jud abroad nga parehas. Ay, uya nga. Kon apay madim nakita ide do ada kasawa ta jud Hong Kong. Uwan Ganda gaya. dyan na naglaing ag English. Sa katungtungan na ida. Nagdaringo ate agong kao. Nga Rod, alam, di mo't maawatan unay ti sarita na. Okay, we'll get back to you. Ako mansyon kami pa ay kasakbayan na po. Okay, nga ti sir. May sabi nga sonata, ket tumawag ka ulit kab sa Josie. Na O, damdamatan, sige, tawagan tapay. Okay, we have another caller, ladies and gentlemen. Let's give way to Ading Maya. How are you? Good evening, Ading Maya. Pigsa am tegsa o. Ading Maya. Sawakan? Ay, kauwan Diyos ko. Sawakan? One! Wow! Apa ya? Na nagtagal. Nagtagal ay. Ading Maya. Ipula mo. Nagtagarida mo yulatan ko yan na si... Anang arod, sino ti kablawam Ading Maya? Na madama pay buya da. Kuya, naisurat dato kablao ko. Oh, go ahead. Go ahead. Nay, umutan. Umutan, ayan mo. Naimbag na was na kinaragsak nga rabiyo amin karuba. Mhm. Pero mamit titi kablao mi kadagiti patpatig may tibiyag. Kuna ni Ati Minda, ni kan lakay na ni Kuya Sergiano. Yeah. Ken Kids. Mhm. Ni Ati Josie, dagi bing na ni Tintin kini Joshua. Wow. Ni Ati Ella, pa-sweet ka no, kini Manong Amang. Nagijay upat nga, ubing nga, bunga ti, pasas, tirabi. Dagi tala unay Ni kat. Miko, ni Jessica, ni Junior, ni JR, ni Sheila. Shira. Isa, kin Aya. Okay. Sika nga yata. Sika. Nanang ko ni Jun. Si Jen, bakon ko ya. Tapos, lagi sa FDD Group, Hong Kong Chapter. No. Nilo lang hahampay nga si Mang Pat. Tampay na bartikto. Okay, so that's how. Pagbalin ka nag-request kuya. Sige, request you ading. Baby ken nene. Okay, baby ka na neneng. Aro, dahil titi sonata abong agpaay, kadagiti Ken may tapay kuya dahil sa'yo. dahil sa iyo, ang tanggaglikit ko, dahil sa iyo. Ayan? Madimi amaw. Wow. Madimi kangkantaan dahil dahil. Okay, thank you very much for calling ading Maya. And dahil nga ro din ti sonata yo. Okay, dahil nga ro din na puti, kanta nga, request da. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng. Sa bali nagnaganda, nagrigat paya balik senin. Pati lang ken no gali, jakon na matarasanen. Awanen ni ilukanan, nga amamuk di panawin. Ay awanen, day di narumpi, ano umisan mapagbingi.
bingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti ay awanen ingkang isala kabagpaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen di maisala intarayda an anusan minti bagpaket kanu bumalsi ay napiket. Nagbaliw ti panawen ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sam tumakuti ay awanen tingkang isala kabagpaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ting maisala intarayda an anusan ming tibagpaket kanu bumalsi ay napiket ay awanen tingkang isala kabagpaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ting maisala intarayda an anusan minti bagpaket kanu bumalsi ay napiket ay awanen tingkang isala kabagpaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ting maisala intarayda an anusan minti bagpaket kanu bumalsi ay napiket. Okay, this time we have another caller. Ayan, mabit lang. Okay, good evening. Good evening po, Sakmanon. Okay, ni ating Sheena Mauricio Gagate is our caller for tonight. Kat anamo ti makunam ading sinutun una mga ikan wenno patulod ng tikwarta ni kadinanang mo wenno nilakay mo no adaman. Dalakay na ta. Parents ko kuya, kami amamoton, yung pulang ko. Impulang na nilakay na iso nga ni naganak na latan. So awan ti communication yung kinakalakay, walakay mo. Nakuha mga panakibiyang Awan kuya, no aji man anak ni adamot kinti parents ko so dananay ko lata tipat patulod every month. Okay, that's all. Ading kat no daman ti damag to kadamdaman tulatan. Anyway, sino mo dagiti kay mo kablaawan? Kablawak kuya di kay parents ko Jay Bambang na Vizcaya, di kay anak ko Jason Lupaas and Franz Billy Lupaas. Agita lang ading. Request man kuya ti ko si Amaze. Amazed itiket 1. Okay. Amazed nga rod. Datang nga rod. Sumaro nun ading. So thank you very much for calling. Thank you din po. Okay, and bye-bye. Ket she's requesting for the song Amazed. Nga rod, ito yan ti Amazed. Palong kanta mo. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you.
keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Kaya suot ka nga tsokat. Maulaw ang aro, tikpin ang malam. Si Blake. The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you whisper in the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. I wanna spend the whole night in your eyes. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Every little thing that you do, I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, oh, every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. Ito nga rin dapat sonata number 1, Amazed. Okay, we have a color. Initip naman. Initip naman. Yo. Hello po. Hello, good evening. Good evening po. Our caller is Miss Roslyn Javier. Okay, kumusta ating ayam mo? Dakit Singapore, karuba. Okay, Singapore. Apo, sabi ko mata, makimiyembro ka mo di gente for the Singapore chapter nga ipapanguluan ni ading Venus Phoebe Mendaros. Mabalin ay. Well, ading kumablao kan. Kablawak man ti pamilya kay Abra. Abra, okay. Wan karuba. Taga Abra ak. Sino da kita familyam di jay. Nilakay ko lang ijay at di Manila nagi anak ko. Apay tagsusina da. Eskwela. Agis eskwela da kinagtrabaho da karuba. Medyo tatakil damutan. Wan karuba. Ang aro, tanya na ganila kay mo. Romulo Javier karuba. Romulo Javier, tumatawag ni baga mo from Singapore. Anamat ti request mo kanta, baring amumi nga kansunan. Nandiyan man ading. Ading. Thank you very much, Ading Kat. Lastly, sinong arti uno na ang ikan, weno patulutan ti kwarta ni kadi mother mo, weno nilakay mo, no kaspari kang tagid tantang tumawat.
ni inang ko kini maawatan nga tamad nila kay kon. Well, very good. A very good choice, eta. Di lang nga rod, ading. Wen karo ba? Okay, Salamat. thank you very Thank much for you. calling. Dati matan iti request mo nga sonata. Oh, adi. O ading, anya ka tinagan mo, di kat mabaling, ama aman to'y numo. Nagpintas kiting, day tadwa akalid mo, adang gayan met, napu daw ang ipen mo. Nagmayat ngatan, nga aprusan tabuok mo, nakasusileng, aga mo nagpanglo. Nagtundiris kitin, dayta agong mo. Anyang halabaga, dayta bibig mo. O ading, anyang nga nagpintas ka, ipereng mo man, tanarimat amatang. Imaskat mo man, dayta barokong mo. Nagmayat ngatan, nga agkan ta bibig mo. Ay tatakder mo, kaslaro sana roses. Nakashort ka pa'y, wow, nagpudaw talegs. Dayta isen mo, kasla mga awis. Agar arapa apak, amakililips to lips. O ading, anyan nga nagpintas ka, ipering mo man, tanarimat amatang. Imaskat mo man, dayta barukong mo. Nagmayat ngatan, nga agkan ta bibig mo. Dayta takder mo, kaslaro sana roses. Nakashort ka pa'y, wow, nagpudaw talegs. Dayta isa mo, kasla mga awis. Agar arapa apak amakililips to lips. O ading, anyan nga nagpintas ka, ipering mo man, tanarimat amatang. Imaskat mo man, dayta barukong mo. Nagmayat ngatan, nga agkan ta bibig mo. Dayta takder mo, kaslaro sana roses. Nakashort ka pa'y, wow, nagpudaw talegs. Dayta isa mo, kasla mga uaw. Agar arapa amakililis, wow, ha? Lulokon na kay. O ading, anya nga nagpintas ka, imaskat mo man, tanarimat amata. Imaskat mo man, Dayta barukong mo. nagmayat ngatan, nga agkan ta bibig mo. Yon. Apo ang han nga di account ko apo ti pagtawagan nyo. No digat dito yung account ni John Mark. And we have another caller. We have Nerissa Palima Agpalsa Apo. Ako katakurang mo. Dito yung apelyido na ito yung parang Nerissa. Apostol Karuba. Ay, Ayan. apostol. At ito una isong Nerissa Palima Agpalsa Apo. Kung ano mo latan. Ako madya apostol. Anyway. Apostol. Yeah, apostol. Good evening, Karuba. Where are you calling from? From Singapore, Karuba. Wow. Singapore umat din. aduda nga taga Singapore. And how is your weather? Anak, kumusta ti aglawlaw yun dita? Okay, mit Karuba, medyo adati ulan-ulan na. Wow, Tagalog de jay Ada ulan-ulan na. Ada tutututo na. Ngaro dating sino na giti kahit mo kablakaman.
kablaawak man ni papang ko nga idol na kayo ta dati sound system na from Jones. Wow, Jones Isabella, ibagam ta umay dito iyamay ta mga iti original nga songs ang dagiti magatgat. Ay, kayat na de. Kayat na de ta Karuba. Wan, iba umulat ta ti balay. Okay, aha. Sino ba Ben dagiti Karuba. taga Jones nga kaya mo Nilakay ko nilakay. Nilakay ko Karuba, Michael Apostol, Mm. at dadya isuna Santa Monica, kagapgapuna, ti biyahe, isu siguro na puyat madagbubuya. Oh, Santa Monica. Dati banda je Santa Monica. Etchage, Ay, ade. Sidiglaan. Santa Monica. Ben Karuba. Ngaro, ti damag may sino tuno na mga patuludan ti kwarta no gidan nga dumawat ni nanang mo kinilakay mo. Depende je sitwasyon Karuba, no, anya ti pangusaran dadi je nga gatad, tahanak dit nga naimot. Kaya't ko kanya da pareho. Aha. Ngem depende je sitwasyon, no, sino talaga ti mas nga at Mas kailangan niya makasapol. talaga. Nokaspari kanta. Pintas nga pangipanan da je kwartak. When, that's true. Siyempre, kasayatan da di amom ti papanan na. Ngam no, agpadada ang kasapulan ti pangkayada ti weteng, sino ti uno na umay ka. Awan Karuba. Okay, thank you. Kanarigat ti agkuskus ti kobeta dito Singapore. Awan launay, ading iso nga dapat No pang taya ti weteng. weteng langhan. Anan. Okay, thank you for your very nice answer. Ngarot, anamot itiket mo nga iroknoy nga sonata kadakwada. Dete man neneng. Nalpasan nga nakantatatayon. Actually, iso ti most requested Jay, song Kwangarot. talaga. Baby. Jay Kwangar Karuba. Desconfiado. Wow, desconfiado. Sige, umayan ang harod. Ato yan, Jaya, desconfiado. Thank you so much Karuba. Okay, thank you so much also, Ading. And, apo, tiko na ako na, iba mo nila kay mo, ini father mo dito tapno makaara ka dagiti original apo nga sonata ti 4 decade duo tahang nga dagiti remix tin dapat po to ka rin. Aha. Dahil nga rin na po ti request mo nga sonata Desconfiado. Ay Kusit Piwak Oh, oh no Oh no Oh yeah Daka Naka na si tatalekat at tatipadak ang parswa dik nga ugalit ang dwa-dwa. Dua-dua Oray no kwarta ti pagsarita anta nasan palat at panunod ko. Tanoan niya ti panang ipagarup ko Gadagiti padak at tao Isumeten ti amok nga inaramid ko Ken apo yaman ang ti panakilangen-langen yo Panakigayem yo dito inumo Ngem pangaasiyo kumaikaten yo Diskompiado kinaawan talik mo ti padamatao Ipawid mo ka dapat anda resibo Matitiktig meken gargaraw ni paket mo Diskompiado Uri siya sinusi kakit diskompiado Pati anak mo no ang pasyar gwardyado No ang pautang ka dapat anda titulo Pati katugang ti nakapulos mairitan Ay nagpuskong kiti tarupam Kay kayat nakapay nga ilutuan Keti na minsan nga nagkirkir sunat kwartoyo Igam gamit mo inventaryo Pinagbalin mo parikog ko Sino ka ayat ti pagarup mo Perfecto ka at tao Nasisikal at gusto Nalintig na panunod mo Amin lang kataon Pagarup mo kat neng-neng No nagsardang nagpanunod Binukawang mo leng-leng Kayat mo no trabahador kitin Agsarsardang Kapunta agsulsal do trabaho na diretso Amin na masabat mo basa ang panunod da Nung umisang ibagam nga kat katawa Anda ka o bingwin mo barito Bakit na kaya ko Awan makadanggay mo Amin nakakabsat mo Di da ko sunada O galing at daken ka
Amin kay taglisino kastang agawis ka. Uping minubarito, bakit na kaya kupo? Awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo. Di da ko sunada o galing at daken ka. Amin kay taglisino kastang agawis ka. Diskumpiyado, kinaawan talik mo tipada matao. Ipawit mo ka dapat ada resibo. Pati titingrekin gargaraw na bakit mo. Diskumpiyado, puri sa sinusika ka diskumpiyado. Pati anak mo no ang pasyar gwardyado. No agpautang ka dapat ada tititulo. Pati katugang at di nagkapulos mairitan. Ay nagpuskol kiti tarupang. Kay kaya't nakapay nga ilutuan. Kaya di na minsan nga nagkirkil sunat kwartoyo. Igam gamit mo inimpetaryo. Pinagbalin mo ang parikukog. Diskumpiyado, kinaawan talik mo tipada matao. Tipawit mo kat dapat ada resibo. Pati titig na kingargaraw ni bakit mo. Ubingon nyo ba rito, bakit na kaya kubo? Awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo. Di da ko sunada o galing at daken ka. Amin kita glisino kasta nga agawis ka. Ubingon nyo ba rito, bakit na kaya kubo? Awan makadanggay mo, amin nakakabsat mo. Di da ko sungada o galing at daken ka. Amin kita glisin mo kastang agawis ka. Diskumpiyado. That's our version of the song Despacito. And Apo, tumatahog manan. Dagiti dumapay. Yo. Haro ba tayo? And we have Ading Ella Tubera Benadero. Nga, nag-sexy yung profile picture na na yun. Wan, kita emat. Kasla Agis Square. Sa kolehiyo. Hello, good evening, Ading. Hello, kuya. Good evening. Nakaluto kan. Alpasin ko yan. Nakainaw kan. Nakapag-facial kan, Ading Ella. Hindi pa nga rod ko yan. Ay nako, datagat mo nga lipatan ko mata kita make up ke agbaling nga rugit nung maika da kita. Facial na una. Kuya, hang masapulon na kwa. Oh, napay hangka agar hangka kabil di iti Maskara. Maskara gaji kasday. Ano dyan? Lupistik. Face powder. Awan. Aha. An kuya ang no Sunday Natural. lang. No Sunday laeng kan. Kita santo agaw no Sunday. Aha. Ngarot ading datay sa ludsud me. Sino ti una nga patulodante kwartahan o agidan nga kasapunan ninalang mo ken nilakay mo. No adam. Kanya kuya depende kasi awan pa yung tasawa. Dati ngay limod nga lakay mo. Ni mother ko. Ah. Ni mother ko. Naka kwa nga binulan nan. Ay, data kita talagang Nga depende. Tapos no dumawat ti extra na. Aha. Dumawat ti extra na. Siyempre, usisa ako na pangingatan na nga basta-basta lagi kwarta. Hanggang mga stricto una yung usisaem no pagyapanan na ya. Des. Wala nga. Ang nga tanga para kanyang dali kanta nga diskompiado no ko ading. Tadamagong pa yun papanan na. Anyway, thank you very much for that very nice answer. Siyempre, awan sa bali nga papanan na, no hanga dagiti naganak tayo na umpay nila kay mo. Kat dagiti nga aading mo, handa mo tawat. Today lang ko yan, nung ko ni mother ko, siyempre kakabsat ko, ipangkuha ko, ipangtadaan. Ngam adayo ka nga talaga di pag-concert namin di Kandon, Ilocos Sur. Ada yung kuya. Wen dyan da kabsat nga Charity Lianes actually di ili da Ilocos Sur. Ayan, ang tabayanan da kami apo for the Kiduwa on December 15 Ijenti Gymnasium da di Kandon. Ngaro da kiti kay mga kablaawan nating. Tuwing kuya yung nakasaganan. Oh, go ahead. Basa mo. Nakasura. Kuya ang kabkablawa man nagiti FDD Hong Kong Chapter Officers and Members. Douluan ni President Angie Ragua, John Linyan, Maribik Luis, Gemma
Tamani, Junboy Ramos, Aha. Junboy Ramos, Eileen Ambatali, Aha. yan ni Ate Perlita, Ate Nelly, Emily Niadaw, Jose Borgonyo, Clarita, Christine Calugay Salvador, SP Biluan, Elsa Boko, Claire Streles, Ate Grace, Aha. Elsie Flores, Heidi Lisa Batali, Jocelyn Rambawak in Jocelyn Tolentino, Lani Quinto, Aha. LB Baldubino, Ate Ella Martin, Ate Minda Sabado, Ate Tolentino, nagado. Go ahead ading kanyayo ading rabi sige sige. Tapos kumanta kan tumukalpasan ng Ate pumasak. Jasmine Rose Lictawa. Tamasaw. Adi Jem Macau. Mm-mm. Kin Kuya ni Kuya Lakay Tumasman, miss you Kuya Lakay. Ungaro, dami Ni mo Juliet. kada lumabas kami di pagtaangan da manong da bayaw Joel kat awam mo isunan abir ko nagkuma awam mo kang kanayon. Aha. Hanlang da kayo ti makakamiss kanyanan wa si kami pa dito kabaryon mi mga makalkalap ti papanan na. Sino pa ading baka damaliwayam ko at di na kanto patangan. So nga ko dagiti ni agkapsat ni Celine kin ni Lorimel. Wen ni Lorimel nga hanon nila Tapos na anang nga natagari unay data na ulimog data nga ading tayo. Aha. Sino pa ay? Kuya. Ni Jackie Moody, Kamu na nang ganit kaliyan. Jackie. Basta Basta di girlfriend ni Paz. Amin ko yung nagdak may nagkanan. Lakaw. Amin yung nagdak may nagkanan. Well. Delikado na. Okay. So, Tapos lagi dito na Miramar magsinggal kuya ni mother ko. Ni kapsat ko nga data ko wait Annabel Coloma. aha. Lagi tagasaruhan Ilocosor ko yung kabats ko da Mark Racayo, Rene Rosales, ni Jenaline Sacramento. Wow. Nagmayaman. Next time. Dapay? Kuya, pa-request lang. Partaka kong kunin. Bukudak mo to. Okay lang ading. Kuya, Okay. pa-request lang din dito. Tagapulot ka no, kuya. Taga-pulot. Happy Iti ka. requested song na ni Ading. So, thank you very much, Ading, for calling. Kata ito yan. Dati sonata Thank nga. you, kuya. Okay, thank you. Dati hindi sonata nga. Dawat mo. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti bagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya. Dinggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem to'y gutom, gutub to'y puso, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat to'y sibay, pusok umay payapay, tapnon maep-epan, iliw kensen na ay. Iliwek ti karin yuni, ayat ti damdamo. Tinairut nga rakot, abuyugan ti as-asog. Ililiwek ti agad na samsam, itngem tagapulot. Asa bayan ti apros sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, magtitileng itilapayag. Umay kan ubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem ubiyag ko, dinggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kaniya.
Denggem to'y asog, iliw to'y pusok, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Nakitam? Tinggem to'y gutom, gutob to'y puso, awagan na ka, denggem ka din ala, umay kat to'y sibay, puso pumay payapay, tapnon maepepang, iliw kang senay. Ililiwek di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairot nga rakop, abuyugan tias aso. Ililiwek ti agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papires ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng, mangtitilen iti lapayag, umay kan nubiyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot nga arako, abuyugan tias aso. Ililiwek ti agyat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot nga arako, abuyugan tias aso. Ililiwek ti agyat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Asabayan tiyak aprus sa papiras ti bukbukot. Okay, that's it, Takaruba. Song called Tagapulot, Tagapulot. as requested by Ading Ella. Tubera Benadero apo iti Hong Kong ket dandani apo impasa na iti complete nga voters list para iti election 2018. Ayan nga ro, dadamanin ti sabali nga caller tayo ngam kasagbayan nga sungbatan tayo iti tawag na kablawi man apo iti HRM officer me ni Ma'am Lani Lani Toledo. Ayan, good evening kang kakabagi. Sabi ko mata nakaisam ka nga ro. Good evening ading Ilems Oziled. Ano naman? Melay Delizo. Ayan, ano ti first name mo nga? Meli. Meli. Ayan. Belizo. Ayan. Data kat. When karo ba? Where are you calling from? Apo, data English man. From Malaysia. Malaysia. Oh, kita aman lang. Malaysia. Malaysia. Sag mamanubot iti sukat iti peso no dita Malaysia. Malaysia. Ha? Ano ti kwarta dita Malaysia? Nya tinagan Ano di na manong? Ano ti Malaysia kwarta? manong. When? Malaysian dollar siya. Mali. Ringgit. Ay, ringgit. Ringgit. 1,000 ringgit is equals to Ading. mano nga peso? Around 11,000 11 peso. Oh, so 11 pesos ti sukat na. Times 12. Times 12 Ringgit. ringgit. Di ba na Depende. When ringgit, di ba na inumapal no ka ringgit? Wan, maringgit maringgit. Ay, ringgit ya. Okay, ading nga ro, jay damag mi kada kayo sinutunon na nga ikan og patulod ka ti kwarta kadagiti agkasapulan nga ingungutan ti biag ni kadinanang mo wenno nilakay mo. Lakay mo. no ko mabalin manong kakisuda nga duwa di kwartang ipadala kanya da. Very nice answer, ading ko. Thank you very much for that. Kata dagiti kay mga kablaawan nga rod. Kablawak man manong niya nilay ko ni Maki. Maki. Kini anak ko good luck. Apay ta good luck. Good luck kin Boy Scout gawin manong. First camping to Boy Scout. Ijay Alicia Central manong. Okay, actually nalpas dito di pa Armin iti pa nagbo Boy Scout naudin sama di dyan.
Naudi kami gi Alicia manong. Anyway, talagang good luck at sabay ko gumatang ka ti off lotion na tanagado ti lamok itatan tama tutudok ket nga rod. Kaya When alwada nyo ti salon sugar manong. Ken syempre, ada ka di timang kadwa kanyana, ano kas magrigan man. May sana nga rod manong agdi ka klase na madi nga kinaduan nila kay kumanong ta ako ajiburidik kumit. Inampay latawin na kay madi na ka may sina kanya amana. Dito tiriga na talagang sakripisyo. Anyway, Boy Scout di papanan na and masapol na tagbaling nga ready at all times. Boy Scout nga ko na, di ba? Wen manong Ket ana nga matay sonata nga i-rock mo kadakwada. Baring amumi. Long distance. Apo long distance nga ayat mayan nato plaunay iti relasyon yung agasawa. Ket nga rod yan ano Long siyo. distance. When yan ano siyo lutatigin na dayo. Wen. Adi ka dading. Agawid akmiten sa December manong. Wow, agkikita tayo to. Wen. When sige nga. Taga Alicia lang manong. When Alicia. Alicia mo di taltalong ko ading taga ina nama di taltalong ko. Ina nama. Taga Santo Tomasa. Diglaeng. Santo Tomas. Okay. Nga rod ading, thank you very much for calling kita ti 20 sonata ha. Thank you. Sagot mo God Ken. bless. Okay, thank And you. more power ano. Okay, thank Ken, you. request mo lang ni Kuya Junboy Ramos, ITFD Hong Kong chapter dito ya. Long distance nga ayat. Anak ko na namat. Dito niyo. Ading JM kun manong Jun request ko man tayo long distance nga ayat. Nga irok nuy ko kinibakat ko nga Lavi Domingo. Dita Napoleon Jones Isabella, more power to both of you. Ading ken manong. Yes, thank you very much. Kaya ulitin mo apong ipablaag ka kayo ng December 15. Ada kami apo DJ Condon Ilocos Sur for our concert. DJ Gymnasium da DJ. Kaya good evening to Kabsa Charity Liana. She's online and she's watching. And umay kami DJ Iliyu ag kansyon. Ngaro, DJ request yung long distance ng ayat para kadagiti agiin na dayu iti ing-ingutan na. Dito mo tawag mo. Hello. Kumusta ka kading itan biyag ko siya kadipay ti malaglagik mo na siya man bilang tikas mo damagen sikat inak ar-ara paapen. Nusyak dito'y awan pagdanagam kasara-saritag dayto'y ladawam ket kada awag mo't telepono isut dengep dayto'y barukom ko nagrigaten Long distance na ayat itten na ti iliw ken panas naginag ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan ta tisegga ken sugno tasiksikalat inay ayat ko Oray adayo ka dito'y arpad kasla asidekan lagtakan niya getay dati megmo no mangaga kumanayen biyag ko aliw-liwan
nagrigaten long distance nga ayat iten na tiiliw ken panaas naginag ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag ko idayal mo dayta telepono rangtayan da tisegat ken sugno tasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance nga ayat itten na tiiliw ken panaas naginag ti oras nga aglabas gapot karayo adi maipapas alawen agan anus kabiyag kon idayal mo dayta telepono rangtayan ta tisegga ken sugnon tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko tasiksikalat inay ayat ko. Okay, we have to entertain one more caller, Apo. Sakpay nga yung kampo makada-kada kayo. Medyo mabisina mo ta. Dekpay ng malam. And I'd like to say good evening to ating Jocelyn Rombawa Aves. Ayan. Hello? Hello, good Hello, evening, Auntie. ating. Sige, makipatang. Si kayo mo tipimawag. Enta marinak ka tatay ka pa yung kaya mo sumingit ang tayo. So siya Nagkatamis ko lang. titimbawagan. Thank you, thank you. Thank you. Iturog ko kuman ka. Sino garong ticket mo nga kablawan nitang kanito, ante? Dahil man adi man boses ni Babalo ading ko kay ket ko. Sino garong kaya mo kablawan tata, ha? Sige nga tadang. Sige ate. Kablawa man dagitay. Kablawa man dagitay si sisters ko mo kano ta hangko tay kano ida kablawan mo La. ni Ate Weng Ponce, ni Ate Robina Rombawa, tapos ni Joan Rombawa. Wow. Kat, naman iti... Go ahead, kuya. ano niya mo ti makunam dyan ti tambag mi ading no agitan nga dumaw ti kwarta dagiti ingungutom ti biyaga your mom and your husband sino to na ngay kan Syempre duada ama kuya ta syempre duada mat nga napatig kanya pareho ti timbang da sagay sa nga kilon tayo kasi magpatimbang okay. Ang arot, anya ti sonata ating iro kunoy mo kadakwada ata kitay kakabsato nga pamu binati. Dati man kantayo nga laglagi pa nakurangan na kuya. Na atay rap na madimi kabisadon kabsat na bayagan it was sang a long time ago. Dinatan original. Sige, Ding. Sige, thank you. Okay, thank you very much for calling, Ading. Okay. Maraming salamat po. Detangar na po, dito ti last part of... Nay, Antinelli pa eh. Tumawag pa eh? Sige, sumbatan. Good evening, Antinelli Mariano.
Good evening, ading GM. Hello, Auntie. Auntie. Karuba. Yeah. Tembang ngarabi tayo amin. Kasta mo tantay. Aji garod damag nga ana? Sinong batan nan? Sinong batan nan? Sinong batan tatay first. Aji la tagarod kablawan nan. Sino da kita kablaawam? Ading nali. Okay, kablaawak amin Karuba, TFDD family ti Hong Kong. Amuyo aduta amin. Ayan, aduta amin talaga. Impasa tatay ni ading Ella. Wan. Well, amin mo dalat tayo sa akin kablaawak man Karuba amin nga kabagyak jay Nueva Vizcaya, Mariano family, Valiente family, and Ambatali. And amin kayo dita Pilipinas, ken tay asawa nga Richard Herok. Wow, dahil launay ka ni Richard. Nga nag-birthday idilaang asingko. Lunes. When the Lunes. Kaya madina kami pinakanti pansit. Isa kayon FDD family. Ang kay una managanan amin. Sa ading silen kadam amin kay amin. Awan labas na. Okay. Always get pagbag na kakapsat. Okay, love you all. God bless. Okay, thank you very much. Request mo thank kanta, you. ante. Kansyon ng tapos request sa tatay ni ading. Sikat pagnang kong ading. Sikat baknang ko. Sige, ante, isa namin to. Okay, isa namin to. Kaya dating ko tapo, nagiti request lang nga song. Thank you so much. Okay. When kan salamat met tay request ko nga tay topic tay taptay nga kunayo. Sige, ante. Thank you. Bye-bye. Thank you. Kasladyang makalong panakabukaw ko kakaisunang ayat ko Jakman ninamnama ama suliso ka bayat ka awan ko narukog man gayam dayta na mo kararwaken ang puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento no pakaragsakan di ba nagsagabag ang abalin ko Tom Jones. Nunam naman adikan kong kasapulan siya kung ta'y lipatan Normal. Nanaragsak ka itasidong na palubusan kang rin Ganudong dento aldaw nga babawi ka pamakawan ko jak may panamnaman Laglagi pen naman tinagkurangak ken nagbasulat Tato'y ayat ngayon pariknak ketawan umatang nganting sabat mo dasaan ken lindus pusok ti sinugatan apkes ken panaas sinaklinakam ken kaaman ang alila Kaya't ko't bumakna Tayad at sanikwana Gamitan ta at dapat Awan gustek no di sika Swerte akon ko na Ngayon nakapabaro
kat imbak ng ko. Bisong tabibig mo, arak iti ari ko, ti ayat nga impay mo, balito ka buro. Talikod ak kinabak na, no isot kasukat mo. Hello, Charm. Ragsakit na sarap ko, di ta sidong mo. Tawagan mo tayo ni Charm. Ha? Tawagan mo ni Charm. Oh my God. Come on. Talikod ak kinabak na, no isot kasukat mo. Ragsakit na sarap ko, di ta sidong mo. Chang, chang, chang. Okay, ang Arud, karo ba, may saping tawag din kami entertain. Tatawagan kami. Maybe she's busy now. Ni ating Charmel at tan. Nako. Nay! Ayan, we have another caller. Ayan, datay nagkalay sa idi nga kinantaan da sa Geneva, Vizcaya. Good evening, Kabsata. Lenny? Len, I should say. Hi, Kuya. Hi, Yeah. Ading. How Hello, are you? ante. Yan, nantin. Yung paggarabi tayo, amin din naman, no? Wen, Sinong Arud, iti kablaawam. Kagtibla kapi balong. Oo. Kablaawak mo ti Nonan family dita, Isabela, Alicia Isabela. Isabella? Ni father ko. Alicia Isabela, Nonan family. Tita Gabiskaya nga Rod? Tapos, taga Biskaya mo ni mother ko nga isut ayam mi tata. Oh, kasjay. Villa Garden, Biskaya manong. When? Sino pa Tapos ni mother ko ni Josie Beltran, kanda dito ang anak ko ni Jaisel ken ni Lander. Basta kay nitan. Lagi nagpipintas nga babalasang mo. Well, babalasang kang babarok mo. Agi dyan laeng ka di kapsat? At magpuipuyat at kanya yung tilayb. When, thank you very much. Ayan nga ro, anati sonata nga mabaliming irok ni kadakwada. Di pa manong no, di bulod ni ayat na mo. Bulod ni ayat, kami nga piyesa day jay. Ay, piyesa manong. Ori kompormiditan manong. When, okay. Sige. Okay, thank you very much, Adi. Okay, and bye-bye. Okay? Kaya, mangkita tabi may isa pa yung caller. No, dapay caller. Ayan, we have a caller. Good evening, ading Sonia Castillo Santiago of Italy. Ayan, we have a caller. Ayan, hanga. Hello, Manong. Good evening. Ayan, good evening, ading. Idipog ba si video na kolaeng call lang. Okay, sino matikiti kablawa, mading? Si kayo amin inditan, kuya. Kablawang kayo ti naimbag nga rabi eh.
Ken kablaawak man kuya ni Ate Darlene kin Ate Virgie nga tatita Pilipinas tata. Wan ading dito ta Philippines. Ang arod, sino pay? Yung taga Benavista. Si kayo pay apo, si kayo pay kuya ken ni Balong GM. Wan na pa nagtimpla kape. Ken kablaawak dagiti pamilya kay ko dita Santiago. Aha. Ni Madam Lourdes Pastor. Wan. Sino pay? Ken dagiti anak mo kuya. Adita ta Italy di kadi. Dagiti anak ko kuya nga mga nadadato Italy. Okay. Ken dagiti anak mo kuya na di Justin. Ni Jason. Nagpay amo tinatap. Ni Justin lang father ko kuya. Ay ni father ko ay kat medyo napiksa nga maagoy-uyog ito tang kanito so nga nagpa-doktor di kalman. And thank you very much Doc Josie. Iti pa nang asikasong kini tatay. Ang aro de laing ati kadi ading. Ay sulaan kuyang ti maibaga tagap apurak kami na pa nakagtrabaho. Thank you kuya. Okay, thank you very much mat ading and yan kata thank you very much ading Sonia for calling and this time, pumakada na po ti pagayam yo and thank you very much for being with us. Partakang balong ta kansunan tante maudi nga sonata ta. And this has been your Manong June Serialis together with John Mark Pastor. Yan, apo na po nagbayag nga nagtimplak kapen. Dapat iti may sa entertain tayo before we finally sing our last piece. Hello, good evening. Hi. Hello, how are you? How are you, Chami? I was watching you. Yes, and you're live right now. The whole world is listening to you. Wait, you're on live? Yes, you are live as of this moment. So, any message? I like your songs a lot. Thank you so much for that. And would you like to request for a song? Baby Kaninanan. Okay, that will be our last piece. And whom do you want to dedicate that one? Kita English. Okay. Who do you want to dedicate that song? Okay. What's dedicate mean? Dedicate. You want to offer the song. Okay, it's like a gift. You like to offer the song to your mom, to your dad. My dad. Okay, your dad, Sir June. What's his name? Family name. Uncle June. Yeah, Wait, yeah. are you talking about Uncle June? No, your dad, of course, not me. Your dad. My dad. Your dad, Your dad. June. Silverio? Yeah, Silveria. Okay, you just said it right. Okay, would that be all? How about your mom? Is she with you? Charty. She's at the party. The Charty. That's her name. Hi, June! Hi! Apo, yung baglaki din ta. Yeah. Dumdum nga nakaidta gamin. So, Ay, najay. So, nga medyo kwan. Napay na mismasan. Ay, Nga magdindingugan. So, wow. sorry. Medyo kwa. Dingdingig gamin kasi na dyan, di mayal. Kaya nakanumag nga mangig na kayo. Uwang nga Rod. Sige nga Rod. Thank you very much for watching, Charmy. And Manang, kabsat, anamot ti message mo. Any message to your kabagyan, EJ Kandon, ta umay kami to December 15 at ti show me di jay.
Oh, that's nice, yeah. And I would like also to greet the people of Candon. Yeah. I know my father is a very famous man there in Candon. So, din no di pa Candon na sino din ang invite kanyayo di Candon. There's the Sacred Heart Multipurpose Cooperative, I guess. And nalpasan ti contract signing me. And aji lang papamiti kurangan. Na-schedule everything is so, naplanchan. Yeah. Gymnasium. Okay, don't worry. I'll gonna send something for you there through the Kalamay people. Wow. Through the Kalamayan. So umay danto kanya yun dyan, mangibaunak to no din. Just let me know kung sinun to pagtarusan nyo, then umay danto ipatulod, umay danto ito di dyan. Nagitay products me. Oh, thank you very much for that. Yeah, I want to say hi, good evening to the people of Candon, Ilocos Sur. This is Charity Llanes, kababayan ninyo from Balingawan, Candon. Siya natay eldest daughter ni Mr. Lising Llanes, iti Balingawan, Candon. So the people of Candon, hi to all of you there. Okay, thank you very much for that, Kat. Okay, thank you very much for calling, Charmy and Kabsat Charity. Okay, bye-bye. And this time here, bye-bye. Bye. And this time, dito yung apotin mauting nga sonata nga isagot mi kata kayo, kaya tagyaman kami. Matatatig buibuya. Agyaman kami, iti panang tarabayo kata. Mahadik pengarot ng rabi mabisi na ko. Yeah. Kita man ako ti tiyang ko na Nga pa, matikang angasan eh. And this has been your Manong June Serials together with John Mark Pastor. saying good night and God bless everyone. See you again. Apo, no, dawayamin to nabigat. Tiro man ng karuba. Dire-diretso da ito yan nga. Rinabi nga programa. Ay. For charm. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken nugali jakon na matarusanen awanen ni ilukanan nga amamuki di panawin. Ay awanin, day di narumbi. Ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumaguti. Yaw pagpena. Ay awanan, tingkang isala tababaketen kadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyudda. Ay awanan, ti maisala intarayda anusan minti bagbaket kanu bumalsi ay napigket. Okay, noong kami laki ti busy ito ng bigat apo. Tultuloy lang tayo programa tayo ni Rabi. Tapos damot apo tiliwiliwa tayo kiti kaaruba tayo. Nga di tabalasyo tao. Nga, mail-iliwan. Kada kiti kapamilyada dito yung Pilipinas. Nagbaliwen ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda luwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuki di ununana. Ay awanan, day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalay santupay sang tumakuti. Ay awanan, tingkang isala tababaketen kadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyudda. Ay awanan, ti maisala intarayda anusan minti bagbaket kanu bumalsi ay napigket. Ay awanan, tingkang isala tababaketen kadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyudda. Ay awanan, ti maisala intarayda anusan minti bagbaket kanu bumalsi ay napigket. So that's all for tonight. And once again, thank you very much for being with us. Talaga mga kinaduanta kami up to the last minute. And good night and God bless everyone. Bye-bye. Next time again.